Nibyo ibi byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye, ndabasuje mbahaye ikaze mboneraho kubifuriza kugubwa neza kuri tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse muri studio aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho rero kugeza kuri iyi saha cyangwa se kugeza kuri uyu munota magingo aya ngaya, kuri bimwe mu bikomeje kugenda bigarukwaho hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Leta zunze ubumwe za Amerika nyuma yo gusaba yuko M23 izi nyeshyamba zibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikurwa mu mujyi wa Uvira, umujyi wo muri Kivu y'Amajyepfo, ubu Kamanyora ndetse na Bukavu nabyo byashyizwe ku rutonde rw'ibice M23 igomba guhita ivamo byihutirwa bitewe n'ibikorwa biri kuhakorerwa cyangwa se bigenda bihakorerwa, ndetse no gushyira mu ngiro mu gushyigikira gahunda ijyanye n'amasezerano ya Washington yabayeho hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andi makuru aravuga ko igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwegereza intwaro zikomeye cyane ndetse n'abasirikare n'ubundi uyu mujyi wa Bukavu n'ibi bice bya Kamanyora. Amakuru akavuga ko ibi bari kubifashwamo n'ingabo z'u Burundi zongeye kuzenguruka zigatega mu by'ukuri ambushi ndetse zirimo ziragenda zitanga umusada kuri ibi bikorwa byo gukuramo 23 mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umujyi wa mbere wari ukomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mbere yuko abarwanyi umutwe witwa 23 bawugeramo ugahita usimbuzwa umujyi wa Uvira, ari nawo ukoreramo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo uyobowe na Guverineri Jean-Jacques Purusi kugeza uyu munsi. Ubu Bukavu ikaba igenzurwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za 23 kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize w'ibihumbi 2025. Kugeza uyu munsi amakuru atugeraho agaragaza ko igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gitegura uburyo bwose bushoboka bwo kwisubiza uyu mujyi wa Bukavu. Hagati aho ngaho rero M23 nayo bikavuga ko bamwe muri bo baritsize, ariko kandi na bamwe mu banyapolitike bizi nyeshyamba cyangwa se bagize uyu mutwe bakaba bagaragaza ubwoba bw'uko hashobora kubaho ikibazo gikomeye cyane gishobora kuba cyaturuka kuri iyi mijyi irimo ndetse n'umujyi wa Bukavu. Biraza kugenda bite? Nyemerera mu by'ukuri ube uri hano kuri izi mikoro za Region Info turebere hamwe iby'aya makuru. Ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ibi bikorwa ikomeje kugenda ikora byo gushaka igisubizo kiri mu burasirazuba bw'iki gihugu, abayobozi bagiye batandukanye ubona bahaguruka, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo agahaguruka. Ubu amakuru atugeraho aravuga ko umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi European Union watanze inkunga ya miliyoni 2 z'amayero yo gufasha ibikorwa by'ubutabazi. Ibi bikaba ari ibikorwa byo muri Kivu y'Amajyepfo gusa, ntabwo ari Kivu y'Amajyaruguru, ntabwo irimo, ni Kivu y'Amajyepfo yonyine. Miliyoni 2 z'amayero akaba agomba gufasha abaturage rero bahuye n'ibibazo. Umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi watangaje ko cyangwa se watanze iyi nkunga ingana na miliyoni 2 z'amayero igamije gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'intambara iri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe mu itangazo umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi wasohoye kuwa gatatu tariki 21 Mutarama. Iyi nkunga igenewe gutanga ubufasha bwihutirwa kandi bukenewe cyane ku bihumbi by'abantu bari mu bibazo bikomeye byatewe n'intambara. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi wavuze ko intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bya Uvira, Fizi ndetse na Karehe, yatumye abantu bagera
ku bihumbi 500 bava mu byabo, harimo abarenga 90,000 bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mubare ugakomeza kwiyongera mu minsi igenda ishira nk'uko bigaragazwa. Nk'uko itangazo rivuga, uwo mushinga wo gutabara byihutirwa ngo uzakomeza kugeza mu mpera za Kamena 2026 kandi uzafasha cyane abaturage bavanwe mu byabo mu bice byibasiwe cyane bya Uvira, Fizi ndetse na Karehe. Inkunga y'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi izashyigikira ibikorwa by'abafatanyabikorwa bayo bayobowe na Consilium igizwe n'umuryango itandukanye irimo icyitwa Acted Concerne Worldwide, Mercy Corps ndetse inama ya Norvege ishinzwe impunzi n'abasirikare n'igisirikare mpuzamahanga. Abo bazibanda ku gutanga ubufasha burimo inkunga y'amafaranga, kurengera abaturage, amazi meza, isuku n'isukura ndetse n'ibindi bijyanye n'isuku. Umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi ushimangira ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutuma abaturage benshi bahunga, haba muri Kivu ndetse no mu bihugu bihana imbibi, mu gihe ibikoresho n'ubushobozi byaho bahungiye bikomeje kugabanuka kubera ubwinshi bw'impunzi ndetse n'abantu bavuye mu byabo. Kugira ngo urumva uko ibintu bimeze kugeza kuri ubu ngubu, cyangwa se kugeza hagati ahangaha mw'abantu mwe, ntabwo biba byoroshye habe na gato. Ni amakuru akomeje kutugeraho kugeza kuri uyu munota agaragaza uko ibintu bihagaze cyangwa se uko byifashe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yandi aravuga ko muri Rucuru ngo haba habereye amahano akomeye cyane, cyangwa se ibikorwa ndengakamere byaba byakozwe n'abitwaje intwaro. Rucuru umuyobozi yicwanye n'umugore we aho bita Kanyabayonga, bamwita Muhindo Mungumwa Korode. Uyu yari umuyobozi wo muri groupement ya Kanyabayonga mu bwami, cyangwa se muri shoferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu yishwe ari kumwe na madamu we ku mugoroba wo kuwa gatatu tariki 21 Mutarama, ndetse n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Uyu muyobozi yari yarashyizwe kuri uwo mwanya n'umutwe w'inyeshyamba za 23 ugenzura ako gace. Ntabwo bizwi neza aba bagize uruhare mu rupfu rw'uyu muyobozi, nk'uko byatangajwe na Rukira Pandasi ariwe muyobozi wemewe n'ubutegetsi bwa leta wo mu magurupe ubu uri mu rugendo i Beni. Icyo gitero cyabaye ahagana saa 5 z'ijoro ubwo abagezi ba nabi binjiraga mu rugo rwabo bashakanye maze barabarasa. Abaturage benshi ngo bo muri aka gace baganiriye n'urubuga Actualité.cd dukesha inkuru bavuze ko bumvise amasasu mu rugo rw'uwo muyobozi n'umuco wari washyizweho n'ubuyobozi bw'inyeshyamba. Icyakora ni mu gitondo cyo ku wa kane tariki 22 Mutarama ngo abaturage babonye imirambo yabo bombi muri ibyo bihe, kandi umwe mu bana babo yaraburiwe irengero. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba akiri no mu mwuka w'abazima. Imiryango itandukanye iharanira inyungu z'abaturage yamaganye ubwo bwicanyi bukabije, isaba ubuyobozi bw'inyeshyamba ibisobanuro byihuse kuri iryo sengesho. Nyakwigendera Muhindo Claude yari umuntu uzwi cyane mu magrupe muri groupement ya Kanyabayonga sheferi ya Bwito. Yabaye inararibonye mu mudugudu wa Mwenda Bandu ndetse n'umunyamabanga hoze ari umuyobozi wa groupement Rukina Pandasi. Ubu akora i Beni mu mujyi wabaye icyiciro gishya cy'inzego z'intara Kivu y'Amajyaruguru. Tubitsa ko mu kwezi ko Kwakira gushize habaye n'ikindi gitero nk'iki mu gace ka Buramba aho undi muyobozi uzwi ku izina rya Mariro nawe yishwe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Icyo gihe abo bagizi ba nabi bari binjiye mu rugo rwe
ahagana mu gicuku maze bamwica bakoresheje intwaro gakondo. Bivugwa ko banamushinyaguriye cyangwa se bamubabaje cyane, nk'uko bigaragara rero mu bavuga cyangwa se mu batangaza byakomeje kugenda biba hagati ahangaha rero. Ngira ngo muba mubyumva ko biba bikomeje kugenda bigorana cyangwa se bikomeje kugenda bisa n'ibigira imbaraga n'uburemere ku buryo budasanzwe. Mu itangazo ryashyizweho ahagaragara, Human Rights Watch kuri iki kibazo mu bijyanye n'umutekano biri kuvugwa muri Uvira barasaba igisubizo cyihuse kandi gihuriweho n'umuryango mpuzamahanga. Uyu muryango urasaba umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi European Union ndetse umuryango umwe bwa Afurika African Union na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongera inkunga y'ubutabazi no gukoresha igitutu cya diplomasi kugira ngo bashishikarize leta z'u Burundi, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda gushyira imbere kurinda abasivile kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose muri iyi ntambara, dore ko abasivile aribo bakomeje kugenda babigenderamo cyangwa se bahuriramo n'uruva gusenya. Ati mu gihe kandi bidakozwe gutyo abasivile barindwe bishobora kuzateza ibyago n'amakuba mu bihe biri imbere ndetse no kongera imibare y'abaturage bahunze, mu gihe nyamara kugeza uyu munsi byaragaragaye yuko benshi mu baturage bari mu buhungiro babayeho mu buzima bugoye cyane kandi bukakaye ku buryo buteye ubwoba, kuko kubasha kubona ibibarengera birimo aho kuryama, ibyo kurya, imiti, ni ukuvuga ubuvuzi, amazi meza, mu by'ukuri byose bikomeje kuba ingutu ndetse n'ingorabahizi. Akaba ariyo mpamvu umuryango Human Rights Watch usaba umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi, ugasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ukongera n'umuryango umwe bwa Afurika guhita bashaka igisubizo cyihuse mu bikorwa byo guhagarika ibibazo bikomeje kwibasira ndetse no gushyira ibyago n'amakuba ku basivile. Human Rights Watch, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, urashimangira ko ari ngombwa korohereza imiryango itanga ubufasha bw'ubutabazi gukora nta nkomyi muri iki kibazo ndetse no gushyira mu mutekano inzira z'abaturage bahunga imirwano. Nanone kandi barasaba ko Amerika, Ubwongereza, umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi ndetse n'inama y'umutekano ya Loni bafata byihutirwa ibihano ku giti cyabo, ni ukuvuga bamwe mu bantu bari kugira uruhare muri ibi bikorwa, bigafatirwa mu by'ukuri yaba abo mu buyobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo mu buyobozi bo mu Rwanda nk'igihugu gishinjwa gushyigikira ndetse no kuba inyuma y'izi nyeshyamba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye mu kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch ku karere k'ibiyaga bigari bita Thomas de Moncheye yagize ati kugerageza kwa M23 kwerekana kugenzura Uvira ari byo byonyine byatuma umutekano w'abanyamurenge ugerwaho, bisa naho byashyize abasivile mu kaga karushijeho, bikabakururira ihohoterwa rikabije. Uyu mushakashatsi mu muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu avuga ko kuba M23 mu minsi yashize yaragerageje nanone kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira yitirira ko igiye kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, by'umwihariko uburenganzira bw'abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge batuye muri ibi bice, ngo ari nabyo ahubwo byatumye abaturage ubuzima bwabo bujya mu kaga gakomeye cyane, bityo hakabona ko igisubizo kitari mu kuba inyeshyamba arizo zishobora gushaka uburenganzira bw'abaturage, ahubwo bigomba gukorwa binyuze mu buyobozi bwa guverinoma ndetse no mu buryo bwa nyabwo bujyanye n'amategeko mpuzamahanga yo kurengera ikiremwamuntu. Akaba ari bwo buryo bikorwamo, uretse kumva ko inyeshyamba arizo zishobora kuba zashaka umutekano w'abaturage. Kugeza kuri ubu ngubu kubera ibibazo, Human Rights Watch irasaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kohereza inzego z'umutekano zatojwe neza kandi zatoranyijwe mu buryo bukomeye, kwambura intwaro ndetse no gusenya imitwe yitwara gisirikare ikora ibikorwa by'ihohoterwa ndetse no gushyikiriza ubutabera abantu bose bagize uruhare mu byaha byakorewe abasivile byibasira nyine inyokomuntu hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi umuryango Human Rights Watch ukaba wasabye ko cyangwa se watanze ubutumwa
buvuga ko ibyo bikorwa bigomba guhita bikorwa byihuse vuba na bwangu mu maguru mashya hatabayeho gutinda, kuko gutinda bishobora gukomeza gushyira mu kaga ndetse no guteza ibyago n'amakuba ubuzima bw'abaturage ibihumbi n'ibihumbi bakomeje kugaragara muri ibi bibazo bagirwaho ingaruka. Kimwe kandi nanone yuko ingabo z'u Burundi ngo zaba zamaze kugera Uvira mu gufasha FARDC ndetse na Wazalendo mu bikorwa byo guhagarika kw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zishobora kongera kugaruka muri bice, dore ko byavugaga ko ibi hari bimwe mu bintu birimo biragenda binugwanugwa hakurikijwe ishusho, isura ndetse nuko ibintu byagaragaraga hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mbere y'ibyo bunashinja inyeshyamba za 23 gusiga basahuye uyu mujyi wa Uvira ku kigero mu by'ukuri gihagije, bagasaba yuko ibyo byakabaye bihagarikwa vuba bidatinze. Amatsinda menshi y'ingabo z'igihugu cy'u Burundi yinjiye mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo anyuze ku mupaka wa Kavimvira, agamije gushimangira ko ingabo za leta ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo ba Wazalendo bakomera mu bijyanye n'imyiteguro mu mutekano mu minsi yashize mu bikorwa byo guhagarika umutwe wa 23 ko byarusha noneho gutezwa imbere. Nk'uko amakuru aturuka muri sosiyete sivile abitangaza, biravugwa ko ku munsi w'ejo washize mu gitondo cyo kuwa gatatu, ubwo twari tariki 21 z'uku kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, izo ngabo z'u Burundi zari zakusanyijwe hafi na Kavimvira mbere yo koherezwa mu bice bitandukanye bifite akamaro ka gisirikare muri Uvira ndetse no ku mihanda ijya mu kibaya cya Ruzizi. Ikibaya cya Ruzizi ni imisozi miremire ya Uvira, aho Pretu bikomeje kurangwa n'umwuka ubwoba ndetse no kutizerana gukabije hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta. Impande zose kugeza uyu munsi zifite imyanya yazo irebana n'ibi bice, bityo bikavuga ko kuko bigaragara ko ibi bice bishyira mu ruziga umujyi wa Uvira kuba wakomeza kuguma mu bibazo by'umutekano muke. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifatanyije n'abafatanyabikorwa bakorana ku mirongo imbere ku rugamba biyemeje gukomeza gushyira imbaraga n'igitutu ku buryo budasanzwe ahangaha muri ibi bice mu rwego rwo gukumirira kure izi nyeshyamba. Burya ngo kandi mu bice birimo Kiriba, Sange ndetse n'ahandi kuri ubu hari kugwa benshi mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23, bikaba biterwa n'ibisasu bya drone biri kuraswa n'uruhande rwa guverinoma mu rwego rwo gusenukira kure abarwanyi. Ibi biremezwa kandi nta gushidikanya, bivugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo bafatanyije barimo n'ingabo z'u Burundi bashaka kwerekeza ibice bya Kamanyora. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahakanye ibivugwa n'umutwe wa 23, ashimangira ko raporo z'uyu mutwe zivuga yuko cyangwa se zigaruka ku makuru avuga ko ngo haba hari bamwe mu baturage barimo baragenda bahohoterwa n'umutwe wa 23, plutôt bahohoterwa n'uruhare rwa guverinoma nk'uko bivugwa n'umutwe wa 23 ngo bitaba ari ukuri. Arashimangirwa ko umutwe wa M23 umutwe witwaje intwaro kandi udakwiye na gato kwitiranwa n'umuryango w'abanyamurenge, kuko ngo nta mahuriro namba. Ngo abanyamurenge nibigeze ba M23 cyangwa leta y'u Rwanda ubasha bwo kubarwanira cyangwa kurwana mu izina ry'uburenganzira bwabo, ngo uwo muryango ntufitanye isano na M23 kandi ni wagombye kuryozwa ibyaha bikorerwa abaturage bigezwe mu ruhare n'uwo mutwe witwaje intwaro ushyigikiwe n'u Rwanda. Avuga kandi ko urwango n'amacakubiri byinjiwe n'u Rwanda binyuze muri M23 bitazashobora gutandukanya abanyamurenge ndetse n'abandi baturage, kuko ko babona ko kuba ari indangagaciro zikomeye. Kwirukana abaturage ku ngufu ngo bakavanwa mu byabo n'iwabo bakajyanwa kuba mu nkambi z'agateganyo zidakwira imibereho ya muntu byagaragajwe nk'urugero rwo hejuru rw'ubugome n'uburyarya. Ku ruhande rwayo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ko izakomeza binyuze mu nzego zayo kurinda abaturage bose n'amoko yose n'avangura hagamijwe umutekano n'ubumwe bw'igihugu. Ibi ni byavuzwe n'umwe mu bayobozi bakomeye
cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Patrick Muyaya, ndetse anabicisha ku rukuta rwe rwa X. Yongera kwemeza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabitewe agahinda ku buryo ntashidikanywaho bw'ibikomeje kugenda birangwa muri iki gihugu byibasira mu bwoko bw'abanyamurenge, mu kibazo gishobora kubashyira mu kaga nyamara ngo basanzwe batari muri ibi bibazo by'umutwe witwaje intwaro wa M23. Bityo ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukaba bwatangaje ko bufite gahunda yo gukora ibishoboka byose mu guhagarika aba barwanyi kudatuma bashobora kuba bateza imbere ibyo bikorwa byabo, nk'uko mu by'ukuri Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda abitangaza. Ngo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo bakore ubukangurambaga abagize itsinda cyangwa se umutwe w'abanyamurenge batazijandika muri ibi bibazo. Mu mujyi wa Uvira ngo haragaragara icengezwa amatwara n'intambara by'umutwe witwaje intwaro wa M23 byahuriye n'ukuri mu guhungabana urukundo abaturage bakunda ubutaka bwabo ndetse n'ubushake bwo kubana mu mahoro. Ngo nubwo hakoreshwaga igitutu n'ibyateguwe bigamije kuyobya rubanda, abayobozi n'abaturage b'abanyamurenge bagize ubutwari bwo kwamagana ku mugaragaro kwirukanwa ku ngufu ndetse no gushimangira uburenganzira bwabo bwo kuguma mu gihugu cyabo nk'abanyekongo batuye iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byemezwa n'amatangazo ya leta ya Kongo n'ingabo za FARDC, umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda ngo wakoze mbere no mu gihe cyo kuva Uvira ikorwa ry'imurwa ry'abantu ku ngufu ryibasiye bamwe mu banyamurenge, bamwe boherejwe mu Rwanda ngo abandi bajyanwa Kamanyura ndetse na Bukavu. Aya makuru yemezwa kandi n'andi masoko atandukanye harimo diaspora y'abanyamurenge yasohoye itangazo rihamya ko habayeho kwimurwa ku gahato. Kwa kabiri tariki 20 Mutarama 2026 M23 yerekanye imbere y'itangazamakuru ryo mu gihugu na mpuzamahanga abanyamurenge bamwe ivuga ko bahungaga itotezwa bivugwa ko bakorerwaga na FARDC. Icyo gikorwa cyari kigamije gushimangira inkuru y'ubwigunge ndetse n'ivangura nk'uko byavugwaga, gusa ngo ibi byasanzwe ari manipulation. Guhisha ukuri gukomeye kurushijeho, abaturage bari barasunitswe kugenda ku ngufu atari ku bushake. Mbere yaho habaye inama ngo yabereye mu rusengero rwa Methodiste Nyamyanda yitabiriwe n'inyeshyamba n'abagize umuryango w'abanyamurenge. Mu gitutu gikomeye M23 yahise isaba abaturage gukurikira ingabo zayo mu gihe cyo kuva muri Uvira nta bisobanuro bifatika itanze. Icyo gihe ngo nibwo amajwi amwe y'abaturage yatangiye kumvikana. Perezida w'umuryango w'abanyamurenge Uvira aragira ati ntidusaba inkunga y'ubutabazi, turabasaba kudufasha gusubira Uvira. Nimudufashe buri wese agahabwa igitambaro cyo gusakara ku butaka bwe, ariko mbere na mbere mudufashe gusubira Uvira. Icyo nicyo dusaba cyane. Aba ni abaturage baturuka mu mujyi wa Uvira bo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ko bahatiwe kuva muri uyu mujyi ku ngufu, ahubwo icyo basaba bakaba basaba uburyo bwo gusubira muri uyu mujyi, ari naho ubuzima bwabo mu by'ukuri bwa buri munsi bwari bushingiye, nk'uko bivugwa n'umwe mu bahagarariye cyangwa se mu bakurikirana ubuzima bwabo umunsi ku wundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari impamvu nyinshi ngo zaba zishobora kugenderwaho mu guhagarika ibikorwa birimo biragenda bikorwa n'abarimo inyeshyamba z'umutwe wa 23, ibikorwa byiswe ibyo guhotera abaturage ndetse no gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga ndetse no mu kangaratete. Ibi rero abenshi mu bagize itsinda ry'abanyamurenge bakaba bagaragaye babyamagana, bavuga ko ari imitego, bavuga ko ari uburyo bwateguwe n'umutwe wa M23 bugamije guharabika isura y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse no kwirukana ko abaturage baba bafitiye umujinya kandi batabifuza habe na busa. Iyi nkuru ariko ikaba yateje igishyika mu itangazamakuru ndetse yongera kugaragaza ku buryo budasanzwe
urugero rukabije rw'ibiri gukorwa n'inyeshyamba za 23 hategurwa mu by'ukuri inkuru zikomeye cyane zigamije kwerekana cyangwa se kugaragaza ishusho itariyo igaruka ku gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.